Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kawar West People Progressive Forum kala penithu pajba yo ba trei borlang ar suchan kumukertong monlang uban yakun yaga election MDC jong ka GHADC na War West constituency. Ya kani ka jalang la pelong ha kisnong darang ha ka bapalat spangot kinong gersan na kisnong ba per kilawan poy sa kani ka jalang. Kinong song nakatahan marjan kilawan ban kitbok keruyang yaw ni ukurtong ubakatahan kalasay. Siya ang abangan penmenang. Nasua begin poy sa kajinggit kam. Kajinggit ya kinagit kam jang kaneka War West People's Progressive Forum. Tay mencur mapajba cusay ni kane junya tray lang cuba ganra hakaroy kapar kabahaga met kecuci kaneka tanya kajing yanam cuma rohul. Mencur mang. Rakti kumlay shme. Pagmanang kaneka por siapa nang juga sih ha kaneka segi. Kajan mit dengan segi arfu fatrik cuma naik bekat ar cara rusau. Ketembana benda bahag na por bah kadarbar kabalawang menta kesih haneh manan bal dak awe gijingmon kalarai bet kala munjur bain sengno ya kane War West People Progressive Forum rengkat bet kada kamuto kebakhia kepada jumur kebala teruskan men kepor laong ban penek pensa ban yada ya teli ban penroy penbaha